u Đulbašti, kraj Šimšira, sjedi jedna cura fina, sjedi jedna cura fina. Tebi, majko, misli lete preko polja i planina, izdaleka primi pozdrav od jedinog svoga sina. Izdaleka primi pozdrav od jedinog svoga sina. Prvo pitanje za tebe je zašto baš Sevdah? Pa volim Sevdah, volim Sevdalinke. Kad si prvi put čula Sevdalinku? Koliko si godina imala? Evo, jako si mlada, baš me zanima. Pa ne znam tačno kada sam čula, ali slušam Sevdah. Dakle, tvoji roditelji su tebe odgojili u duhu Sevdalinke, je li to? Pa Slušaju li roditelji kući Sevdalinke? slušam. I koja im je najdraža Sevdalinka? Pa imaju dosta najdražih Sevdalinka, pa nije samo jedna. Da li je možda ova koju si otpjevala? Pa možda jeste ta. Očekuješ da ćeš proći dalje? Pa ne znam.